Puloni Congress candidate Dorsing Singnarpen Perangkiamai Kangni. Nilip Constituency Congress candidate Samson inti amithang abuha long Perangkiamai Kangni. Diopani Constituency BJP candidate Strobon Telenga pen apoling tina long vote kerega mai kedeng. Kardom pinia Adap Abirta long penilisami mirinhan sipi pinia Abirtang ton pen chithanam sina. Puloni Mondol Congress Amut Piamat Song Vealong Chingbedun et Palam ke Ahok Kalipusi kedamtang aruni phai thongkebra isiarni Puloni Congress candidate Dorsing Singnarpen Perangkia Mayalong lam thejai. Bangso Perangke Kang ni ponang koke kedamtang ani social media long Song Ve pen ki thurdun abang Rup Sing Teron pen ke pachini pon Pulonia long ke Congress ke avelo Amut pi nilong si wanglap lupu. Bontala solam ke Ahok kali hula Song Vealong ka Chingbedun atung ke Ahok a Congress klembang phuk kali. Halake ihi dundet ihi chon krap atung Ahok a Congress amunit atung ke non pu anta do thiplang. Lapen Rup Sing Teron lake dak Puloni angkang amunit takali lasi solang do ara dapan Perangkia Mayalong pen pachini. Lapen non MEC kili gahut Congress apan ador ke son nai avot ti pen pahay noy. Hai lo pulote Puloni ara daka iya son papleng piveji. Jong si nang papleng pitek tedet pute mo ke wangji ahut abang nilipat nang mata tedet chok mate nang cherap redetami. Lapen ilitum ke dak dorapet chorapet kisung ke boy anta cecak rapet atum. Hala ang tan pen ke wang abang ki ili kisung ahut nang chini don dedeji. Ate adima klong dak Puloni amat kalidet. Sung ong pusitami hadok moka an chodam nang di. Lasi nang lidung nang ke dodun ver abang Congress apan pahay not. Lapen non adihu BJP asong pensi. Nelilo cedanji lapen BJP asong apan. Vote suri ke thompen parem pondet si Puloni Congress cepahay pondeji puta ningji. PC ke tham chimo ma lahai tamena tu social media long napachi tham pinai tu nili ning thelo lapen non phong election ke suluk soda lason bandi de nai insam jin pen itu phang ngai nangji lasi non bang thoksi ang phong pe tame nili tum da ke bang thoke Puloni long amhang thek rek Puloni long ke do barin lukel setame alang li thong tero na bang kelang li bang dok muka so alang li ki mo haidet pu setame dak rata long ka chitong hi phanta awar saita ave ami thang hem ta dak ave alang li dam ki do bang ha dok muka lasi moili tum rata tunu chalang li phan ingbai rong pu setame ha dok muka si li chitong dam nang gi athe non pini ni li phan na kang bai ge la helo je Dorsing Singna ke Puloni homosti local wa phansi ni phan ang pilo Sanjit Teron bang kasa ba japchet hawra ghat am ki hilojet phansi ni phan hai kaman tame local amuni ni phaning bai thonlo lasi son dak taxi non thong Teron phan tame son dak thaglo dak karbeng lo lopen baronong Puloni homosti angkang long dak butar akor tinggi tum tame chini je angtam pen dak nangge thudun pulong te itu mu pahay jet kuitame kacetong dam iklem kita metame asabu siksa cheti kusi atu tin ki thek mucho tun kela chini la sinom ki Puloni pen dir chuna rongpi Karbiang long live. Lakhain ko rapho nilip constituency pen Congress Racharia song hin pen kachetoidun Samson ingti la pen ari sangho tum chingrum si koilamati methanga boha long Perangkia mai padupon.
Kidamtang aru ni phai thong kep rai siar ni Nilip Constituency ka parlo Chokkehola Higher Secondary School pathu aklamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma wangsi Nilip along pen BJP candidate Pubitro Rongpia phan vote ke hangamai paduponji Bangso nangka humri jia puthak Samson ingtia hin pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan kachuro pajirpon We are STH. We are not minority. So imposing us as the minority that we cannot accept here in Karbi Anglong. And the third point is we want the road connectivity from Chokkehola to Langlokso, Dogmuka, and the huge bridge over river Kolyani, and the area is called Akoiputa. We want a bridge there, and we want a road that is from Chokkehola to Langlokso and Dogmuka. Bonta isia lama bangke kedamtang aru ni phai thongke rai sia ni kewang ahut kepa phi hup Nilip Constituency alo Chokkehola pen borpung tarapung kacheleng atowar kemisen selam abang awilang Lason si kalioni alang roy akoi putalong para hara ke kapji aphan dolong ke the ki kimponji aphan sideng ponta lapen Nilip ahawar kaching thor awar cycle le adim an claim pitha pusi Simeon ingtia hin pen ningje pon Dr. Himanta Biswa Sarma alangli kebang ilitum Nili Barata kadogo beta ilitum ningaronglo chihoklo as Chief Minister of Assam sita ilitum ki pudunji bakadi dimandunji ason do lake kecengsi lake ilitum dak overall development of Nilip Constituency la ilitum phanang chichak nai alangli dak kebang helicopter pen kebang terke ilitum kelangji arong abe Kedamtang Nilip Constituency BJP party ningkan poem esiang hoy khide da phi anda kaching thor awar sai theklong parpe laki ke thek the join nelo Nilip along ke thek ser abang phatum Karbi Anglong Autonomous Council along ME siang hoy tang ni donji apun achak ki chok atum dopiklang nona phong Nilip Constituency along larponangji puta Nilip Constituency Congress candidate Samson ingtia hin pen pherangke thengno ningje pon পৰাই গুটিকা আগলৈ 5 বছৰ তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত লোকৰ কান্ধত বহি থকা এমএসি আমাক নালাগে ডক্টৰ মুবিন ইয়াত আহি পেলাই তেওঁৰ কান্ধত উঠাই ডক্টৰ মুবিনৰ এমএসি আমাক নালাগে আমাক লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ এমএসি হেতুকে কৈ মোৰ কথাখিনি সামৰিছোঁ Koilamati pen Samson ingti la pen Chokkehola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live Kidamtang aru ni phai thongke barni lakhaing ko rapli Diopani constituency along BJP party pen nonang keleji wosing ni phai nerke barni MEC kili galong kachepati dunji abangphu Srobon Telenga ahin pen apuling tin vote kerek ajai mek kedeng pon non malong prek jam racharia song pen kili galong karjabduna bangphu abangphiatum arong along vote ke hanga mai ke padupon boma sonsi lakhaing ko rapli Diopani constituency along ta BJP song pen karjabdun Srobon Telenga pen methanga constituency along vote ke hangamai padoponlo Lasonsi Rongagora Katimung puling lapen Tarkong Limjar puling along setami vote kereka jamek padopon Lasomay along Alice Teronpi Chandra Singnar Basa Piteronpi Thomas Terang Elvin Teron Bimol Karketa Ramsing Timung Robinson Teron Emmanuel Terang Gina Lekthepi Ramsing Terang lapen BJP party along claim rapet ke thekiding atum setami chitong donsi kedamtang aru ni phai thongke praisi polling tin along vote kerek amai ke padopon setami mesen me etpen pajut pon আজি হসাকে আনন্দিত কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির যে দল এটা শ্রেষ্ঠ দল আর হসাকে মানে খুব আকর্ষণীয় আর খুব মৰম লগা সকলো ৰাইজৰ লগত থকা আমি যি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰা সময়ত ইমানে আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ মানুহে আগৰ দলবিলাকে গৈ তেওঁলোকে মানুহ কিনি আনি বা টকা পইচাৰে দি আনিব লগা হৈছিল কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সকলোৱে আকলি লৈছে আৰু আকলি লোৱাৰ পাছত আমি মানে খুব আনন্দিত যে নিজে আহি পৰিছে আৰু নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আমাৰ গাঁৱত কিয় নাহে আমাৰ গাঁৱত কিয় নাহে এনে প্ৰতিটো গাঁৱৰ পৰাই
আমাক মেছেজ ফোন আর য'ত পাইছে তেনেকৈ কৈছে খুব আনন্দ পাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত কাৰ্যকৰ্তা হৈ যে মই আছোঁ Langchi Thingpen Subhas Terang, Karbinglong Live. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan e hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Ho Highway Troxy Nerkebalong Humri Lote Long Ikpo Non Kevang Jivo Signify Ke Thomarni Amreng Constituency Jirikindeng Hempu Mukrang Patu Aklamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kevang Jiadi Malong Amreng Mondol Committee Atumpen Jisik Chedang Bomtanglo Bangsor ni kaddu kawe Amreng Constituency BJP along claim dam rapet akorti injira tum sitami vosik ni phai ke thom ani kaddu kawe atumta nangche tong dunjia phan Amreng Model Committee hinpen tuning report PM Dr. Himanta Biswa Sarma को आह्वान को लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं र हामी बीचमा बनिरै गरेको चीजहरु बीचमा पनि देखिएको छ होला हामी वार्म वेलकम गर्छौं र हामीहरुको बीचमा जे आछौं डेभलपमेन्ट रोकिएको छ कति त बहुत धेरै भएको छ र अब हुन बहुत बाँकी छ त्यसलाई हामी फुलफिल गर्छौं हामी कार्बी नेपाली वा यहाँ रहेका सारा जनजातिको लागि डेभलपमेन्ट को क्षेत्रमा आज भारतीय जनता पार्टीले हामी बीचमा जे दिएको छ त्यसको लागि अझै अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गर्छौं र यहाँ रहेका जसरी अगाडिका वक्ताहरूले पनि हामी बीचमा राख्नु भएको छ Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke wangani Amreng Constituency alo atoka no kedo akorti injira tup nangche tongdun pen Amreng Constituency alo kidu kisong aputhak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan chuning ridun rapet lo nang pusi Amreng BJYM amai phu singterang ahin pen chuning report labang so program ki bipon ke niltum BJP afandat lapukali lake kaddo ko be Amreng Constituency ara farmans niltum bipon athema itma kisung pick up and a jog to la bang so kisung pen ki jog je fancy to chimisa fasta ma chokha pon la sel bang so ni itum a kisung along itu fan kapajok pon je phar alang li na ka pahumri je fancy al fan pha pon la ska dukabe dak Amreng Constituency ra do an ki bi ke the do an fasta me la bang so ni na chitong pet pen itum alang li fan itma kisung ka chuni ri pon ra pet je fan la pen itum Jirikindeng pen Samsung Inti Karbinglong Live Nona Pong Lumbajong Hawaralong Pan Paru isi pen kache phai vekji aphan along mai ke padupona son thak si ke damtang aruni phai thongke bani Adap apor along pen Lumbajong Constituency alo prek jamadi malong BJP candidate Johnny Timong pen methang ahawaralong kache pachini lapen vote ke hang amai ke deng pon Kilika por nang kate bok bo majok prek jama constituency along karjab dunatum vote ke hang lapen ke pachichini amai ke deng pon bo masonsi Lumbajong Constituency BJP asong pen karjab dun Johnny Timong pen setami do de sang se pen along mai padodamlo Lason thak si ke damtang aruni phai thongke bra isiar ni le thota Lumbajong Constituency ka parlo paklangso rong chingrum model village mile pho di khoiterang rong lapen mohon tiso ahemalong sa mai padot ponlo bang so hut kaddu kawe bang inkoida nerkep abang phu abang piatum congress pen BJP along chepa ogdun bang so hut mai along radatum pen kaningje dona tengke ke damtang apor hut kisung ka chetong lapen prek jam ka chingthur amo kilong dun de aputhak BJP candidate Johnny Timong athengno lam thei chepaklang dun ringti Lason si Johnny Timong pen setami Lumbajong aradatu kidu kisung kedo anta kapajok ponji aphat lamchak chipitekang Lari aman apa kelari konselang ibu ibu naso anong dilong korap pot na bu idin po long korap komisin ta bu idin po naso lo ko Lumbajong Abirta bu idin po naso Lumbajong Abirta nilipan BJP tiket nang pilo nasional depen kenal tu matang hirjime na chuhang sini nipini bang nasional tu matang na to hirjime chuhang moje non ke mandi tarik na ke bani election मध्ये
ke busit na baik ke bani kilik dot ko la soani na tu Adap frang pen head pen ang bari gra hola pito jano la ki ber bang ali no ke la pu ke theng bang no pito jano so bilong pinelong mang theng pen na te nili phan nang to dun pen ni phan pa hai pen ni pakar lumajong armani likam kem awal sa ke pu si na tu Lapuson along maya long kacitong aphai ke ong la pen Johnny timong aphan aning ka ching sam arat ke ong ateng pulote ke highway ji angring ason sedo Bangsa maya long MLA Bidia Singing Leng Abarim Chairman Dipu Municipal Mohan Tisok BJP Mohila Morcha Amai Phi Rosmi Teronpi Election Observer Nrinoy Teron BJP IT Cell Peter Tiso Nominated MAC Sima Ronghang Pi Lumbajong VDC Chairman Bidia Singh Hanse Lapen Radasai Klembang Dhansing Kramsa Lapen Penang an BJP Asong along Klembang Pu Klembang Pietum Chetong Dun News Report Karbiang Long Live Nini ni Tom Aprang Assam Golf Atumpen Kepang Dakpon Dhorom Trok Atumaphan Minority Certificate Pipon Popwalong ASDC Atumpen Chedon Dun Thek Thepusi Pherangke Amai Kedo Ahut Ningjepon Lapuson Kepang Dakpon Ki Khayang Bong Kepachar Woji Abidilo Athek Khai Sotum Ki Kaprek Adhurom Kirim Topik Lason Pulote Karbiang Bong Sitami Jesemet Dhoromamen Pen Kachetonte Thepikji Laso Banke Bharat atet a constitution along India is a secular country pudo. Laso certificate pilo pulote secular ke avilo pusi ASDC atumpen ningjepon. Anparta non angke leji MAC ke liga hut henlo kamatha nangpo. BJP aphan paren nangpo kali pulote moke sungpikji puta ningjepon. Setame kamatha memeji alam theke hala adhorom kirimvek atum labangso minority a certificate chodeng dunji ma mate dengdun de ma. Dengdun det pulote kupiman po. Jongsi ongdung atum ekhaivet atum ta ke dengdun mate ke kroidun atum ajahak ke kroi kre atum ajahak pulote anso se kasiksak dokokji ta klang thek. Lasi ASDC atum ke chedondun thek thek pusi ningjepon. Bangke latung tribal lapen labangsu an religious minorities atumang bong kithak yapan BJP sarkar ku kabor yapo athe reservation pulote isi bangke dharmo religious minorities to ban reservation laki article 30 law script of Indian Constitution la penisia bangke khei a reservation bangke article 342 law script of non bangke example alang lo karbi atum News Report Karbiang Long Live. Tangte pinia Adap Abirta ke Lapuansi Kang Toniklo.